Wiki mwanchumo ligerali naende karibu somoro bali waisiko iyabisi anande nenga kiende ngia tonyaka batokonyora ili tonyaka batogokwana na kumanya mange igoro yabarai na bali bonsi babwate libaga ase orogongoro gusi asoborai ase chisemi na boigo no na asobogma abwa abo tambe nche ni gongoro kuharo ni ototo nyangiri magechi kamera ni gakorwa chose batsungura na boigo Lucas Mogaka na alitukuli lero ase njira yabane kigima ni gotole ase enka iyo Mogaka Nelson Ongwae Munari Mogaka Nelson Ongwae Munari oyo nigale tato mwabo omugavana omotanga ngimo bwe county ya Kisii omosike James Elvis Omareba Ongwae abange buna botambe ndiwa maitenga Ongwae no mugavana kolende tipo maitinga Ongwae ntato mwabo Livisi Omariba oyo lengo mugavana na yo nanyara kabaga gotara kigima amange kimatuko chukwana litukolia lero igo ngogania oikaranse oike tonyara kabatogotegerera kubwa mono ase korwa somugaka Nelson Ongwae Munari oyo nande so kumanyia no mugako oyo mo bose bali abake banyaka bago ikemia yamo matukaitire bango yana nyato kabaga gosherekea gagotwara shereka bigima mo chingo kigima bogo ikemia yamo na wocho mwali nanjiko nyara kabaga gotwa bose mianga kia kolero ikemia yamo na into nyaka batakoraga mambi na mambi ndenga kitoko nyara kabatogo ika na into nyaka batakomenya obugima obuya bunere igo toska gochiale to nyara kabatogo gendera no moroliga isiko iyabisi omogaka Nelson Ongwae litanga kigima chingo kwali gania so moroliga na se TV yake tembe na ayo wana tumatiko sango tuwale kaliole mwao karibu njira bari byaniriye wana iga mbua no mukiona biya mone so tuwale kan asomuro bali guys ko yabisi niko tokuligere kwa mono esabali yao kurukwa iboletu mbake sole bona mna kwanya tukawa gasherekea emiaka emia ya mama tukama kaiga itire na bona iga bado nande no asherekea mengi go chimutuga iga na igo asogo chaka nigo togo chitwa chaka nelieta na tebanga Nelson Ongwae Munari tumasenali nyora byali tangani na nyuma chitukasira yake wana esogo chakere kigima esomogano bo muntu ntubwatali tukolirigo se igento kirya kwinyurege tangani kigima esoboga mabugaye karugwa kemyaka guchimaiga keligo nyakumanga keli kwinyeta karugwa lengo magigese keli kwinyura ngere kieke yone nyure tegento kana ari korisia orosana inen korisia chimbori cha tata ari singikaransete tutukirinkarastense yaye igoro yaye echuinero iramwe mendigele tigo chance igo bona nchetinka manyetinji kindo omwana naendera tinyerera tinko igukende yondo jesayo inga teikende tomatinga negendo kirabe getindi tima yetigendo sengendoki igo tata akamanya kundikinga ngaikwari kuri ngaitata kwagende kuri chimbori akaja akanyora kuri chimbori agachikorigereria akarore chuye ndigeletie ero motegor ere getutu keri mbere keri about 3 feet bueno akarwa kobwa akandangiria tema chimbori korwa bonjo yo tako tayatinga tante tinga ngawe yigura ngoja kwa saidi bueno ekarante iwa kabire iyo ngachaka kotema chimbori akamenya wante irige likarari irige chinyuma ngorore ari siwe karante ari toje gento kire gurari irige gente kebege koria abantu ari nyangau ikabora rende ngabi arenge osine chui echui arenge era mai meigore iwete buye era kare rosara ruare koba oro konguna ndure igoro buna nemesa nabo ikurara igoro karwa kero changwara ngatinga nzajene neke moni ke kare kare neiga nje kara yero ne karo nkero laboro tata nyoro kirie inge na bori tende taimangana rende kare nyangau iboro tete kore tikene katogenda abwe aiga mwaga kyoyorenge oyiye arenge omwaka 1930 kole miaka erenga iga inde miaka etano nomo kibona iki ese miaka yao ya kale kina kigere na ki bona kitangani na roje kiari ngani usual endonta
nkenya ntaramanya boigo ng'ankurikikara abantu. Igo kero tokobeka emiaka inga kwarenge emiaka 5 twirane gochima igo tokorigera ng'aigo koreng'ana na gento kinyorete nigo kwaiborete omwaka 1925. Yes. Ase ekenyoro eke iga kia Mwamwebi. Mwamwebi. Mwamwebi location irioma? Location Mwamunali. Mwamunali. Kare eki location kyarenge isano na ibiri. Yaani eki location yabo Gitutu ja twali kwa Gitutu. Gitutu location. Gitutu location. Yari bali location. Obasi location. Machoge location. South Mugirango location. Wanchare location. Na North Mugirango. North Mugirango location. Ona twanyore memory yao ya chui kubwate miaka 5 na moiga. Juu kine kamugaliza chinde gia nyaza kwa kokosa. Keli nza chinde nyorete kia koberete kiyangire kikero kwale ngomoke. Ikero kwale ngomoke. Wana naga nete kurisiria tata moke asako kunya makuru tu. Ari makuru tu. Igo wariko kunya Kiombe. Awari karanye Kiombe twarikinya. Igo twariko kuragiri. Na kwa kwa kile kile chinga kicheko kana nyamakoro to. Ali chinga kichinga choko linya. Ngakoro roma myake oyomo. Kaira na goja sita. Abo bado turachaka school. No mwana ndi. No mwana ole. Igo mwaka 1932. Nkagende kanisa. Ikuru kunya Keiri. 1932 kaenda kunya Keiri. Kabenyororo. Oika ekerondoro labana ali gochana menyanka. Na seitu. Na tata menye torere nya Keiri ya kanisa. Ya Keiri abo yarenge ekanisa abantu bayikire bari abangi batari nse ya 100 abwati kinyumba kyabororo ikinyumba kyabo abo notwe inyumba y'abamuranero inyumba y'abaisikenero inyumba kinyumba cy'abagakanjiroro abwati n'abarugi babo aiganya nya 1932 iga karoko nyakiri wano bwate miaka 5 nebere naliyo chitoko chake school kusende kanisa bono chete ine kanisa kabera urende mpaka 1935 nkamanya kolika 1935 wakamanya kolika ono oko wango swami geta pende Bible na oyengo ko swami kolika na go swami Bible ningo yarije umwalimu uliko sais Agostino sais igo ako kosomi konyo trachake school bado school nere se kanisa ime ne kanisa nero kisa kye kanisa cyo kugenda gusabanjiro cyo kurandia ikisa cyo gusoma njiro igo ebikise kino twari kugenda twasoma igo pa 19 tikoika mwaka 1935 kanya gwachakire kumanya gusoma kanya namanyire gusoma nkamanya kugenda igateguona so ebundise igitabu kurwese Bible Yohana 3 oire da amangana arikire mangana yire n'umutwe utari basoma aya kata John 3:16 nakija saja jetese basi wala mwana hiyo ngaruororo ngasoma kiro mwaka ngogera twarenge ebiugutu jibon chikambi ekambi basi bantu bagenda ebiugutu twari kobera 7 days tukusaba tukwira kindagira kitu twaira ebintu byokurara ebintu byokwebisya kireye kyanga cyokobeka namangana amangi abasongo bamanya kurunyanjwa bacha kuturandi
abona kero kwacha kitu kande biguturita ni bado no mwaka oyo gose omwaka no aro yo 1935 basi dende abo nkamanya kurwa rina mangana yona singi kuyaira mangana umutu anteri so amaguri e bible ase bigutubona bone se bigutu nawe bigutu abasongo bako abo bari bosio ntule naba tegereri iga mangana y'umutu nase kisongo kwa mwaka ire Kiswahili ebitabu byose pika nyandira kugusi ebyange gasongo na Kiswahili Kiswahili yoka basi ono ngaira linde kwena mangana yo mutu ese Kiswahili kabikwe mesa hiyo kera no mwana mutema kamwana gasini nikate duwe pesa ndikero mundaga karole se bigutu kabikwe mesa hiyo kera mangana yo paka ngatabo kinyakura kinko byakora tegagwa ono nkarora tekirye ntukere important mono abo yere yanga abantu bayira mwana mutu bakero cingo bibakora ngaraza bono njingo itangira bona abantu bayikire batari nse yatiri ari more than 1000 kera abantu bari ko gani abayengo ande bigutubona bigutu bari ngabange bono iwako injira ngunya ubwani ngwa embiyo naba gwa tuba maiti timba maiti ora jigero goitaba yaka mwana ngunya goitaba bono kumirinka manyungwa togo chichanka abona kero kwarure nyakeiri bona kero kwairandika akara bana to kuri bigutu bakamanya ya nyakeiri bakamanya goetianga abana turya abana bakugenda sector basomera sector bonerere iguru soko soma wetani nyakeiri liyo gikarara liyo karse manga sengera inde karoro ngachorwo yomo tugachorwo yondo mwakondo kurukuta otuke no yondo kurukwa tura yondo kurukumuchachi tukagenda manga abana bigori bya byo mwachora tuno twari bigori na buda bantaba nene njinaka naya kamwana banese lakini ande bibabu wete babanyiti tugo ikaria nikabiku klasi yemo para wakabiku B yubona iko mbaraka kera mbaraka klasi wa oro moke kwa biku klasi yemo para babiku B yumate yubona B klasi sito no ila so malede oyo moke yo chete sector oyo yari 1936 wana wekire miaka 5 na 3 yes gasoma lindoro gasoma iyo tutware gosoma tuwete tugende tuwete watamatema kurukunga CEE yani Common Entrance Examination aimwe nkokorera muri klasi re iyo tokorera sengera muna twachite sengera no tokorera abwe sekita muri kra mutakire gukora mutema muri klasi re turi klasi isatu tuchiko tuguheta tugenda kamagambo yinye wande yinye bona igo ngaki bona amasomo ayo ruchekero na omugoro moke ase miaka kwa bekiru klasi yemo ngibona amasomo aya lenge na roji na ale nanka kare ale nanka twari kugenda na twere na maroko twagenda na maroko kwera nankaga lakini ekera bona ababandi ba decline babandi banga bona barosa ingatigara njebweka abandi bagatigara njira amwaro na barakurwa abo twari kugenda na ekera bona na tata kamanyo kuri yo muntu ndari manga sengera akamuburia ngagenda kumenya buwa kulaba niombeo kamenya buwa ye paka wakora CEE Common Entrance Exam koruwa ya bono igo bono Common Entrance Exam yimwe kikwakora
ngena akwate 1958. 1938. 1938. 1938. Kuruga bono common entrance ya mutemwana makongo arenge ababegera muna yeta karasi matuka kongo mono lakini ndi bono uti dabo twali kumanya ndi ngabono namate tukuyaza mutwali ani mwanya soma tu ndi twasoma eke mo igeta kamo kiaba ichinga kiejika mwasoma tu kujinsa chindengere kieke kamere mukiene mere mukibi yarenge yesu ku mwanya soma mutwali gosomirwa ni ekwene bible na agirigate na ekwende agirigate chisabu ni chisabu chatisatu yakima igo gabon tete gana bobwate miaka 11 iga kianda 11 miaka 11 bono igo kwa akaruchete okora common entrance exam basi bono ngaita tugaita abana babiri kurusengera twalinga abana 48 tugaita abana babiri abandi barwete ekongororo sinakarekare kukunya kongo abandi bari barwete bugirango kwirende Sironga abandi bari barwete kurwete gutaiga bari gosoma abumwe gosoma na bure sector wa era budabu sector wa esa abonse mugaita babiri mweka tugaita babiri bo aye nano ndo muntu ko nyari nyamini oyo no mweka oyo bono ko 1938 akara mukareta matema ayo mugaita eno nyari nyamino tukamanya ko ana kara tukategure ndi bono yoto kara tuaitire ni bono kuja kugenda tuli kama gamba mwakondire ndi niyagende bono tukugenda tuganye tukura kugenda kama gamba ngaji cyane ngachanga karuka mwako ino narugete oyo 1938 kuruga iga 1938 ike karo bono gwachire bware bakurugo seiburu ngikusigata kuruga bono emiaka irenga boko abe usenga kingana kwa abe tesu kama kana kama kabanga mwako ya mumugimo abankweye na no mwako ya lakini tiyari mwako mu yari nyine myaka ibiri y'itatu igo kobera siko kobera kwenge kasana kwa meka ndeso kwa menya kugenda oganyete urangalibu ogenda kamagambo basikera naki kugenda kamagambo bagankani nya umuntu konyorure kanisa yabunya kiri tiro batebiri n'umwana oyo etete oyo n'umwana wense ise yakunywa amarwa ne nyasore oyo mwaka kiyo renge kero kwa kamagambo 1941 iga 42 no mai tudere nkweba ga bana bu ne miaka yayo no embona kare stereo kwa heresa memory yayo ningiyere kabisa no 1942 oyo abagengi bachire tukuraga magambo bagengi kwenje bunagenka ngo kikogera nje wono nkiba beto nkogera ndikani skulu eri ngiye ne Roma yitu yarenge ezi final bwosoma paka 6 nero yari ngo mwisho sikenyengi iyo ese onye gakara yarenge asande lakini tinko manya lakini si manyete buronge manyete nero yarenge ngo mwisho uwa igire sana nemo basi yoko manyo satugati sana bano butiko yandanga kandi urende ya abayori bawo bakari kunyura amarwa iyo tukwira abana b'abakristo boka karonka kayana rende gocha igo gabona gwikire miaka 17 iga 17 ya renge ira tukya
Ndina ikire kera nkogenda ekere ikigia kamagambo igonda about 13 years. About 13. Bueno, rindi kero naira nakurwororo kenya kurira guja riri maiti n'amaguru twari gukire kugenda n'amaguru ndi kwenda n'amaguru ngaikanka kanisa tanai utuku barangwa kuwiri kana naira narende ngurwo moya nkiorio gitego genka kinta kama manyiti na daga gitego monterinya na tebi na kodi matuko angi wiki ya bamura bande bakire bande biringa skulu niga kare ga wikoyo okogenda tarinya kubori ukende ayo matemo ayo nabona igwa eta yo ugo sari yoka igobona kamagambo final tujetu kana kamagambo tinjeti konto jina kani gurende azwana kanyi wonu muriho nando oruetega ukendoka kamagambo ukame ukani gweka rwachiro kani mukaira ani dina bukwari ko na mugure kaka white kaka ono nando toko kwa na moibori toko kwa na moibori yale moibori nakamanyita mugega munari tako kwa gisukuru kagezi munari wa karenka yo kubega karangeti yagoga ingo gabare gicyanga karangeti abigitare ka yo mwana cyane wande school ono kero rende ndina ina magogicha mo tuya kama yagogicha alisa yesu alikora ante kwa mwao niwete kwa kogendo kari skulu kari gochiara lakini ngutete kukoteria mabeka maruse tosaba mabeka maruse agasaba mwana utagenda agena mwario bantu ngaba ngaini nabo buke bantu nabagenda naria elio mwario yobona ayengo tangatango buke ya wan tota keri ko wan tota itio ende ko soma ga skulu e ba ta yes tukuri ko wari mangana yo sikako na usaba yo tinyi witi ayo ntine ayo ngara ti skulu hade yele diara wa mambia yenga boka iga bana garba ko te ba ko liko mbwari mu wata miaka nenga kwa bwata miaka 14 iga 15 wana kwa manyira mangana tukuri kwa uri ko bwari abuguri kuno anda bono ma to ko chikosomi bigori byabo bande gakara yo mate wana lende nkarwa nkaba nkamanyanga nchipaka ngende nkarwa lende mambi nkate tata munganaji tata kange ngombe tari kaoni unkawi 80 ariko tukatakiri shilingi 62 wana lende kerwara nkewe katiyari nda bamura bari bagante imambi tute kumirana uyugi tugende kindu tukikurine moto poti bikishuru tukikurine yari yo muriro tugende maganda bono ga eskuru nga kiyari koroko ya isto kugende yezunguri bono magagamo Kenya Teachers College yani bono magagamo nali okaire ngombe gwachire kwandire shilingi 80 ahora ndikaira na butuku aliyo inde ngurwo aliyo muntu yagocha kunsabira bona taramanya na hawa ndiye ngombe ikiwa sinibwate ya mwambire esikungo ya basi wana linde mambi nkabuko butuku ikonuwe yari kubugi wese kanisa butuku saa 11 ine kunuwe ntangani yamanya kubugi saa 11:30 ine saa 11:30
saa 12 bantu bona barobera gukosaba ekanisa kanisa nigo bantu bali ne tama yo gukosaba bagenda bakunya batiche ni geshiri batara baguche kanisa bakumigana so murango abwiso murango no injerere goje seitonka chenga itororo ngatiga abanyakumigana abo chenga japakanga ngo integeko japakaseito abwiso ngo itari nani imeweta ni amanani gakabaire kale wene chinga uchimenye to lakini ende mambi utuko saa 12 ora ngo ikanjira aburi nani erine akanani karenge sikunyuma yeituga ngo nyoranga umupasta natutete umurandia nakwanite nga omuntu oyo amakaimo kimambachi koyende sabari yaje agahete kanisa kanyisa abantu amwe abo bagusaba agatera atakunyara gusoro yarachiko ochererwe sabari ariko genda akarwa kagenda agera genda tegujwe kanjire nkubika mwaka gakoraki agakwa igota igete sabari eri ariko koraki ariko genda kana nyirabo yonka burana nakure karengera libona ngabona nakori amakosa ano gatakwera ni kanisa utabukia masafa oro yaya kawagera gujuru sana unali kama rusi sawa sawa kana kori ni stage akori ni stage nyere akumenya saa yako bwangu antiga ngatiwa ono mfeito uja feito nganya tata yara ile ikamotura tata naona tia ng'omberi wana nkoge na nde suku arante mwishi anagenda buya iso irabu abakwana te niyo litege kwa kitaka kugenda wana singo eta chiyo ite yerioma nyende yo yugis nyende kugenda kindu tukanyana na bari banda oroto ne moto poti kizo ingejwe ya arioma na kurina na korora ru no ko ega ario ko yegu onko umechi ya rinji kanchi ko genda oye ko boria ko bateya kindu ko genda anda wako baba yabagusi baganda binga ikibando bari ko kindu da bacyari gwetera kindu cyeyu yesu akereki basi wana tiyo mwana wese kuru ene to kuira ntu ya uganse ya bagobeke gari bagobeke gari itanga kigima kuline gari utanya ko yera na ndi guki kabera katikati ye gari kabanya oye bona ule mwaka 45 1945 miaka yenare kale kugenda bwangu sana Ikiwa maite anyekere 1995 ugo 1945 ugo kwa isiri kwa miaka 20 kwa isiri kwa miaka 20 basi wana tukurwalende tugotirimbuka gimete gwita gukigene mogo tigemete maiga ne nanga tugaga kindu tugaga kindu no moto pati ye iriyo toira kisumu kaiguye yo mabono anongo wenda turi bono bari bande kunde bari bande iga bari kuna jere tikiti wasongo iriye kuru yonde gyasa ni ndoso ni rubwate moto pati ni rubwate gachi ari kikuru asi abantu wasongo rubwate tikiti okona china no tikiti chikona chero kuna jere tikiti yoko ne moto pati wasongo kwa mekadaji kwenye nina ke kwari niyo ya kuru wasongo ya kwira kindu gwaji kuri moto pati paka kujisu rubwate tikiti kwa rure gato bwa tikiti kwa soire gari ndachiro ngo jiko soe bagongania ete tikiti ni tibati jiwa sembo hata pana shuka kuira ni guki ngomanya kala yali wono bukukora kuna kaleki na kure kiagara yabo ngo chakuchi ngo yenda ko kiye kombera ina gari mete mangano ko tana maguru
namang'ana amakong'u. Buya mono kigimu mwanchu muligeri na ntogendere nigotogenda kwenbwatia omogano ase gosema bwomogaka Nelson Ongwae Munali ekende king'ase gia kabere ase togenda korigereria igoro y'omogano oye ase enchera ebwekiranu kigima na omoroberi nisiko ya abisi omogaka Nelson Ongwae Munali omonto onyare koba gakora emeremo emenge ase ensi ya Kenya chinsemo na igaboneka nigati mugete isiko rinde tonyara koba tokonyora obosemi bwaye aya masa yamo igoro yari anyare koba gakora igoro yogosoma kwaye gotira n'obogima bwaye ase enchera eyobwekerano omogaka Nelson ntwekanga bono kwa ikire kindu pe gwateba ase otakere gosoa motorport igatobwate ticket watebe goikosa igari mo goikosa motorport goikotwara ticket ng'akibono gwakorete korwa bona ngakaganya ninde bona emechando enyore lakini bona emechando tiyanyora egintu gigacha kerige echahasi gacha nereye komyoka ruchi lakini yale komyoka gitamba wasi nero umanyite nari gutanga ruchi buira kaja gwikana nyuma ya matukabira atatu lakini litukerie kamanya karioka paka Kisumu basi yogi gasibugaria na bari bande bakarigosibuikiabo mugaikirana tugaikirana batagenda gosoka ni motorport na gwatokire ne chasi muikiranire Kisumu basi tukarorore nika tukagendese igari y'omuriro tukabuki kadi kitiketi yere singe muri somoni paka Uplands Nairobi Uplands ya kose abugitunguli bo Limuru ari bana watu ari ugitosuke tumanye utiri mu school weko Kenya Teachers College ezunguli tukamenya ko tukagenda egari rende gachicha tukarinigwa tukagenda mpaka Uplands matukabere yani tukerimo iririkaga tukagenda bugakibugakia tugikana kurubugakia kama igari kama nataka kugenda nandi bukaira tukamara ko baiga tukaika Uplands alafu tukatrimbo kukia school gitugure bono school tukagenda tukakora interview ngaita iko nande mochiete gukora interview tari ngochiete kubona school okana gosa nana boku interview nando asali kugocha gusi tugatiko twaliga abana 13 bali burueta bono muri buruete Kisumu tatabe gotse burueta tukakora interview babere bakagwa 10 tugasoe school ababere bakairana rero janga abamwarenga na barabuno nyorenga ngona ngo bari gose mbono nyoro no embabirega ugeto mukaya Peter abange twaringi ekomora gini nabe bira abandi sabu kwaranyeire abumbuye bira marieta abona kero gwasere gitunguri bwate myaka kari kurigire mwaka kiyo 1945 na bengire myaka 20 asende tukabera roro tukakana school fees cyabo shilingi 65 62 tukaswara kumenya school fees singe 62 ejine jyo kanete obero bakokore ngabera rene pakangakura isana lakini ikindagira cyari kutusumbua sana mbabwa tandagira bango babujye batandagira kibano n'kinyende egatali yoka lakini nawe twari kugenda Saturdays imigondo yabo ikoyo twarema atwakibera shilingi 15 mono nande ine kibasi nyinge saidi tumeyo yite shilingi yamo shilingi ibere yokwari kugura ndagira ukurage basi no tukurimo imigondo yabo
matukayande na batukwebisa kube skulu ngala mwami ngana mwaje korali kwa yenda ko hoteli ali kwa beke batu wangu kwa ria basi igo kwa ya sasa ya 2 cents chia rabona chia garu chia lende ona waseri gitunguri gwa chakira masomo Kenyatta nere bano renge director Kenyatta mu president mutangani wensi ya Kenya kinga kijitara ba president wana ikero turororo aba bana bandi babagikuri baratuteranya Kenyatta yubuna ariga yakora meeting botuko meeting iri ayo se koteba mangana ari gukwanwo iwo witu Yene meeting chiyama mu bono tutawe sise kichiyama mu ora ntutu ari kumanya gente yinyama mu age bwaje tukumanya maya koreke ora cyo twajiri go zanka agiri ge chongo nkyandi yetenya abantu aba bagara uchiba gara batu nundaga manyole buri seitari ko yomba amenyete mata na to na rengela tinga ngo yichangi to yo ma aga ba ko dire na grani no lakini wana Kenyatta mambi yaye isi parade aliago yichabona siana situ akukwane giko ina moraba gusi bona kina kiko ye kinchena kemanyita sana kanyana jete ngakorega hasi olikalao eso muwa kondo seitaro yalibona kiroga nyereta ndere school nganyete nyende school ama tukemi akiri kwali ko ego sira gatia yari gotikala lancha igo ngachinka manyege ikoyo kabisa kama muno mu ikoyo bano yari bari batanga mwana uri mu gusinga yari oyo Kenyatta yari go jote nemesa iwene nekimo ikuri nengasi ko rumoino iga oja ko bakwanira oja ko tukwanira abana twalega about 800 ekera go tukwanira nonye nundi wese nonye noyo anye ko inango riachi sine chifu ko inango go chare iri utukwanira lakini eno ari gote nemesa yibo abana muntu mwingorenge gano kuriya mangana ko abana ari kurangiri gware cyaba leto mwana uri mu gusi yakwane ko ngwa yakwane ko abate asini china no bora ari translate kuri kigusi ari kuri ko goje kigusi muna kiya tata na bora ari kurangiri mu Kenyatta ya nyumba yale yake kuri skulu ya hang about 100 pesos 200 pesos iyo njira bana ari kurangiri na muhaye okwana mangama yata jote okwana abu ngo kanyadara manyanga muntu naje ko president akora no muntu bojo bosa umuntu bio ko inange ngo jabarengo oro yo Kenyatta kera mambi gatoko so mituri klasi ine yaginya gwetana na ya skulu siko waskanyo ori umwarimu ogoito umwana ro kwa kumwana ikeboko mwarimu narengo bwanje kwa kabari goko sana twari kuruka crocodile mama bagete crocodile tumu bagete crocodile mwarimu yoga akara manyori agoita abana kabiri yamuze kumbe nabo goita abana kabiri gize niyo gomora gashyana cyane onawe mwarimu kamai niyo ko horwe iboko muna gwa ikabana naye wakweboko naye akweboko umanya kurangira imbuwa nere principal oka naro tanju hau kujana kiboko njine kiboko bale gojijo oyo raranse naye wakweboko nyambinega te mwalimu ndo kaigo kweko usifanye namna hiyo kingine Ikobono Kenyatta njite bana ba goitwa go sta kanjite moitwe oyo ne era Kenyatta lakini njetingiti naende asenge nje bantu bali goitwa kwa gure kisabu kwa gure manganande kisabu mwana kwa kolera momocho naye ngo akolera momocho wono kwa katokire sa momocho tingiti nje ngota tuya kere temo tu agerete tu amenye skulu abo tukaranga ebo enchara ya tunyari
okimantu anakorora omonto minto narenga orengeri muru ori kuruko barake orenga omonene bwe chipara abwe chipara nko igwaro bosie ba iwe chumbi ba iwe sukari ayo chinyama chikuru na yobi ku KMC bakora de chinyama bakugabe ore generation bare ko ayurende ono ngatebya muri abandi batatu tutari gutyo kururi gwaje rimuru bwana tukagenda n'amaguru paka rimuru tugoikega ari umuntu wito agatarora ayi mwana bana mwagire isukuru mukuru wana ruga rosi dagira muri abu yamenye se forest cinco imitene tukarwara taka ku tomuri ikaraya abwari ko bantu ari kurwira gare kitay siguri akubika maji karaya tukarugo bukima tukaria kanyege dari kya bagolde school dari kya banyari tuno bote itoje tuaika saa 5 tuweka saa 8 na ndio tukarugo bukima na ndio tukaria basi wote tulio tukaendelea paka butuko tukarara mambi yae tukarugo Lisa today tu ayana to Sunday nane mukaruga mambi tukaruga bukimani mambi tukuboka tukaruga tukani na tuweki saa 5 tukaruga tukani tuweki saa 8 tukaruga kimatu ega sino korga weka tukamaja kuchaka wado kuchana maguru kwera na bana kujigitunguri kujigitunguri tugo chigocha gezunguri tu ayike tu atigerie about half a kilometer togoteruna muna abantu bari tara ire sukuru iyo bakarikira marieta bakarikira ense iyo marieta iyo abantu abo bago chakonyo maria baje ba chitaya gachibe tukuru ebintu byari tikwe binge bago chakomanya bagoko ngana karona makomo bona abantu abatuakite ko munga chikorengera rinya mbate tugende gucyange turasaba yasa yatokonya karango bateyo baraseke mbaya na bata understanding igito yokora ranga banse kero benga kiki batote kiwiga ngabogera mpera bogera ujo kara kwana na sawo ne kero ngo tukagenda school mambi aye bagatera ari parade amarieta gasakorangira no yeta dia ndiga ikeru lakini wana bakalirangeri bobe mukwaro oita iyo ijego bayitega je barangeri boro ngwaye munari kada tindaro ku Nelson ngwaye munari basi nabo mwana ndi muri kamo ya mutinga kama ate kwarangeri wane saidia so miru ndayo maitengo kwarangeri basi njenga ngebuka bari bandi batatu bakayiru bagahitwibo uko ariko uko mirongo ibiri 20 emete umuto itwego bako baruka ando yondora tu bakabike 20 kera batete kubeka abana mumma mutware umanye ubururu ikaro basungu bawite kuchaka kubaitanga mwamba ile mama yatoka ngomo imanye bonarete witu monarete Boro amabu aina ara amarenga amabundisi. Boro ninde. Wana gaye kwa pone ile. Tinga kapona. Barule muno. Mayari yenga chicha. Chatu akina kora bari go sifuri Kiingereza. Yo kanege ikwe. Gitunguri gaye kwa berete miaka 3. Koru 3 kila ganzi kila sinye miaka 2. Kirasinya isano na isana ema ne 3. Bwana lende ngacha bari ko budise songo arino najite ko banyere songo kabudise songo kabisa katubulisa boise ko iwono nai bagire tinero to kanye songo igo 1947 nalibono ruwete gitunguri na erieta ndirwa kwana nga kwanya turaro ku Nelson igo bano waikire emiaka 20 utararo ogwaye munari pado na chakire ko tara ebe kuri kweme chigasi ngani kwa sange sa
iga no kora tunyeni seda iga ya mwali etel Nelson ngakikwali nyorete lele bana baka Eliete Nelson kama alikiriwe koti. This was in 1950. 1950 na ndali yetuo. Kwa marali kalikirikuwa sande ya mwenye gotige chikazi kuri. Iwaga ukorete bake skuru bado okoro kuongwae munali. Basi igo na alikiriwe koti. Nkaba matuko wangu mwaka uzara wa mwaya. Ikaru Nelson. Kabatizo. Ai wachora Eliete Nelson. Nikirali chwara. Akiri yako kokati. Igatwara itwarige narigetu enari kuruko clerk interpreter ase court bo ase court ho in translation itwara gakora kuri Ingereza ukige gusi akurike gusi cyata Ingereza yo twari gutara no magistrate bari abajaji bari paka soroti paka koru paka kwende Rumbwa paka Moroni kikoti kirikishi kutwara gutara abatonyi bogenda abawinjira kwagaje tuna kugamba kwagaje basi wono ngari bande ati umuntu narengo sowo uri kurukuma Nelson urengi one arm one eye one leg lakini garengi obatoka baka kamo kuborokamo neli seli ya rengo mwami ori rengo very important famous wano nairo kurukuru Nelson Eliete kogokia bwa Eliete kangokia bwana njia wangu Nelson wana gwabere Nelson Ongwae Munali kwa kolite kurwe skuru 1947 kwa soire merebo kwa chakire ko nyoraka mushara kawo gakega chiba serenge kwa yetu chitangani mushara mutangani tangani kirima cyara na jete ngebundi zo typing kibona nali kori ko mushara manana bakalani bari kuri kisiringi 60 umutini 60 lakini nje nali kile 120 sababu nina bwate qualification ya typing nega songo kwa maete kabisa nega songo na manyete wana omwako yiga oyo ekaro chakete kolikwe gosolige olikire gasi kimali tangale mu mwaka kyo mwaka na chakete ngo 1948 ndo olikire gasi ndikire tele pare kule mwali limuru koro siku na basongo bari South Africa ali bari kugera siku kya Nairobi ali nchira ali sakuru kungenia angena limuru pa asiki para kichata nigirete konde ko limuru neye kugana Nairobi ali bugatika tiboria ali no ikambi yetu yari ikambi yari ngene ne yabakoriye gasi abakoriya bwigasi nabo narenga omone no mukarani nkuba ikoleta ndagira ku Nairobi arate kinyama kwende sukari chumbi kwende kinyende ibintu bitano obuzi na abantu ration itomeye kubagabira twagabira abantu abashobora no kubagabira ko musike sukari ntigarira nyumba mwene gitebe ibire 3 na asa gusoma kwa skura gatoga na magake oyo ndom oyo korukunga na Lawrence Sagini mosomete nere korenga no mugano omagega mwasometete nere ngayi mwasometete nere usenga imwe sector ande ere gari go kire nyange era bano ntuntu ko twali na nyange ndrama bona ndi gakita aka kore mistake yo thinki akarukira nyagitari iyo wale gararo gira nyagitari muje tukunara na isika bana bari kumura mangaye arugete buri tango torole ekene kwa yakwa koruka gitari utaye totererwe na bari twagotererwe bona aye mbusa igomba gasoma nere sector igo bamuchaye tenji na muchaye kibono twali ngubusani twali ngubusani na bari kundini nyange kukia manga bamwe kiro ari bamwe kiro no epara enjira yarenge igo cyifite marago ntirimbukiyo onkyari onke matirimbuka ajanga igo Lawrence Sagini mosomete nere sector yoka sector
yoka ne utwa thomete koma na gaiga bono gitunguri ase abandu mbare bali bono bali batalia bagusi mbale unyorete mugasomete na baro abaikuyo n'abangi barengi lakini kubayinyora bono abo tabainyore bono bono turarigereria igoro ya emirimo yago gwanyata gogora gwatwaire buna ekarani ya ekoti 1950 1950 erio bono tugira rwete nkaya narike tulirube ngagenda gukora interview lakini kanyona nachakire kunywa mabono narure kiombe narure ntegete nyuma menkore rwenyangi iyo 1950 ikiaya ikanisa muntu nabona njire se kanisa tindi muntu muve emero nero no gukora enyangi nabona ngokora enyangi oro linga nyitinge wono ne nyangi ngocha gukora irube ligachana kugikiricho kugikugenda kiricho ngo emirimo tokora interview abantu 21 ngo faulu ngotewe chinse karanse tero irube kwale kwago ate rero karanse tero kugeri kwaile ayo kwaile marieta auto abantu bari ku Nairobi abasongo wateliga grande kari kurende ugachake gasi 1950 chake ya 1950 na ndi ko kwanga cyambe narure wono kwa mwete kunywa mutakorete nyangi abana kanyane nyangi raganite ndi bana nyangi toji ya eteire ndi bana ba sidie mba wanje wira ne katsa bana nakire se kanise ese experience ense mangane ense bora nakira mangane serikali bategete serikali bona ese emirimo yago gocha ngai narari gwakorete emirimo inkamanya gukora rukericho miaka 10 1961 ika ewe transfer ku Nairobi kora matemu kwanza matemu amangi sana I wakuruka clerical examination higher clerical examination law examination for administrative officers abono gente kusoma gusokora matemuka ngokora matemuka interview tongobire ya kore nyene ino mukarani bwana obiro chese ya nabiko chaga bwa korera obiro chidanko bikoro ibinde do bimanyite ibinde naye bano kulikara kuchumbwa bwana mune law examination kitije tikasoma jena bara tuji kwende subject inye yani penal code criminal procedure code na Indian Evidence Act na civil procedure ije subject nanga chikora lendi chonsi ngaita ngateguna etiri lakini abubono matemu ayo ayigale ngi supposed kulika abadio mbali kulika mu Africa wano njibika na kodi waitira matemu ali twakatoka abadio bandi bakagwa chekaita yona ita wano bali go sumbere na chinse cyo Wilson ikigana kiyogo Wilson ikinga kigere ikabona ngwa yeto kaliko bodio odio bonga ngataka kolikwa kwende judicial ikakana ukanyamara yoli bring replacement a person ranya kwa interpreter person kukwana ngesongo person ku translate kigusi iko korusi kuga judicial so kwenge munekira kiko ikomonta ngotoka urakore gasi ile gasi muntaka akabora ingati aya ngataka kuiru police direct inspector sagini rulenge minister akahoga na isigari nyirwe kiganjo songo bakaza kiricho bakaza kunyima kipanye amangana gatindia akagana high court bakakana atebanga replacement on to close the court